Kebelah si ni pi borok ibepet igini video hakani kapor. Tega ni gadi kecipen pena halor. Lanu bakin pelat yang ni ke result jangka kelas 10 baka kelas 12 haka art streamer. Tega ni gadi kecipen pena bami mentak sengi haka art art terik jang pena imi ajar pesau. Apa mi apa kami khalia Board of School Education headquarter Turama. Kani gadi ba pelat nyapo ka press. Te katkom kani ka notification ba pila aban iya ni baka terik ban bakin pelat ya ka result jangka ka matrik ne ka kelas 10 dan ka kelas 12 kadai haka art pesau terik jang benai mi ma art pesau terik jang benai mi te haka por during the office hour kamat haka por ke ba shpau lani ka doi bejema haka tu ki por pila ban check i result jang pi te kumno ban check pia ban let na kini ki website ke bala bu hang ni ngan sa bu ka link po description berkumjo di kini ki website but kembang ni the whole result booklet can be downloaded from the Emboss official website. Kemudian ya ka result baru pila ban download na kan ni ka website mah ka www.emboss.in mah. Na kan ni website pila ban download di marksheet jong pi. But kembang ni there will be no display of result in Emboss office. Mah kemudian kim display result apa ki Emboss office kabanan apa tural ni kabanan ni po Shillong. Te tang lagi ni website baik pilih ni website pendap you roll number nang ta bisa enter kan sami kan sa display ya ka marksheet jong pi mah te kombak long hang ni hi ba kumno ba fin check i result pihak ban lai pitang ni website ke bang ni result can be accessed from the website mentioned below kini website www.megrsults.nic.in nak tu kawai ke website nang ta kani kawai ke website pada www.meghalaya.shiksha nak tu ke website bat kumjur kani kawai www.results.shiksha bat kani kawai ke bakado www.jagranjosh.com te haka tu kesngi sulit ni kini website ke bang abatai ngamantan sulit ni website enter roll number jong pi nang ta bisa enter kan sa display beki marks mah te nomor ba kila ai khana ni sautli website khanang ba nomor tu ko singkin bon ha ki ban check ke result te pila ban persang na website la kamlong na website persang lang na website mah nomor ba bon ba kila yu ha tu kapor ikin bon ha ki ba enter kan sa dan jing thodi website ta kadau ki ai khana ni ma sautli website mah okay tangki ni jing pentep iba khandiat ya halor ka ni ka benta bagi pelajar ni ke result jangka kelas 10 bagi kelas 12 haka art stream te kudu sibon ki papet ini video but all the best nam ta kitu ki ba result mah dah kudu sibon